Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 28 to 30 in Urhobo language. Obe Matthew Uyobe Roye Ikwovu Owo Roye Ujegbe Ererin Rite Ogba Owo Jigbe Ererin Brubere Ikore Omia Kugbe Owa Be Meke Owa Ufoma Owo Jigbe Mu Urekpeme Wa Re Woyono Uruemu Me Kije Meva Boroboro Fuefun Ve Udume Ke Womre Ufoma Woke Erinwe Owo Ogba Kidie Urekpeme Wa Frai Owame O Fafare Wakobiro